Tuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sadarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa ku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ibadah terpanjang selama hidupku akan dimulai pada hari ini. Dukungan orang tua dan keluarga membuatku kuat dalam setiap perjuanganku untuk hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untukku. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untukku. Dan semoga engkau dapat menyempurnakan iman Islamku bersamamu, pasanganku. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. AA perantau sumping dina ipat-ibatan calon bojo AA anu insyaallah sakedap ditanggung war sepuh teteh perantos ngalihkan pundak AA. Bing-bing teteh supados teteh tiasa jantan istri anu sae kanggo AA. Ayeuna AA mangga tiasa calik dipayun dina kursi akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a minal bashara fajalahu nasaba wa syihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman taslima katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن نكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أوصاكم لله وأتقم له lakini asumu wa uftiru wa urkud wa utajawwajun nisaa faman rogiba an sunnati falaisa minni wa qala aidan khairun nisaa imra'atun idza nadarta sarotka wa idza amartaha atatka wa idza gibta fahapadotka fi nafsiha wa malika wa qala aidan man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah fa inna nikah junnah yattaqi biha minal fitnah fa amrullahi yajri ila qadaihi wa qadauhu yajri ila qadarih wa likulli qadai qadar wa likulli qadari ajal yamhullahu ma yasha'u yusbit wa indahu umul kitab la muakhkhira lima qaddima wa la muqaddima lima uhira wa la yaztimani isnani wa la yabtiqarani illa biqodoi wa qadar wa kitabi billahi ma yasha aqulu qouli hada fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwadikum wa limasyayikhi wa limasyahikum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal hadirina wal hadirat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mangga sareng sadayana. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rizki Nirwansah bin Bapak Ade Koswara wazawijuka ala ma amarallah bi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Rizki Nirwansah bin Pak Ade Koswara, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Intan Amelia dengan mas kawin berupa perhiasan emas 50 gram ditambah perangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Intan Amelia binti Bapak Aib Saipullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaqi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Amin ya Allah ya والخاتم Rabbal لما Alamin. سبق Amin ya ناصر Allah. الحق بالحق والهادي Amin إلى ya Allah ya صراطك Rabbal Alamin. المستقيم Amin ya وعلى Allah آله ya حق Rabbal قدره Alamin. ومقدار عظيم Amin ya بارك Allah ya الله Rabbal لك Alamin. وبارك Amin ya عليك Allah ya Rabbal وجمع بينكما في خير Amin ya Allah ya Rabbal اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا Amin ya آدم Allah. وأمنا حواء Amin ya اللهم Allah. ألف بينهما كما Amin ya ألفت Allah ya بين Rabbal Alamin. سيدنا إبراهيم Amin ya Allah وسيدنا ya هاجر Rabbal Alamin. الأسفار Amin ya اللهم Allah ya ألف Rabbal بينهما Alamin. كما Amin ألفت ya بين Allah ya سيدنا Rabbal Alamin. يوسف Amin ya Allah ya وسيدتنا Rabbal Alamin. زليخا Amin ya Allah اللهم ya Rabbal ألف Alamin. Ya بينهما Allah ya كما Rabbal ألفت Alamin. بين سيدنا Amin إبراهيم ya Allah ya Rabbal Alamin. وسيدتنا هاجر Amin ya اللهم ألف Allah ya بينهما Rabbal كما Alamin. ألفت بين Amin ya سيدنا Allah ya محمد Rabbal السلام Alamin. وسيدتنا Amin ya Allah ya خديجة Rabbal الكبرى Alamin. Amin ya اللهم Allah ألف ya بينهما Rabbal Alamin. كما ألفت بين سيدنا علي Amin ya مرتضى Allah ya Rabbal Alamin. وسيدتنا Amin ya فاطمة Allah ya زهرا Rabbal ربنا هب لنا من Amin ya أزواجنا Allah ya Rabbal Alamin. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Amin ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin ya وفي Allah ya. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة Amin ya عما Allah ya يصفون Rabbal Alamin. وسلام على المرسلين Amin ya Allah ya Rabbal نسأل Alamin. الإجابة بسر الفاتحة Assalamualaikum ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.